itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 imodoka yongeye gukorera impanuka ni Kanombe urenze ku kigo cya military ahitwa nko ku Gasaraba mu gihe no modoka yerekeraga mu bice bya Kabuga ndetse indi irimo iva mu bice bya Kabuga irimo yerekera mu bice bya Kibagabaga. Ni mu gihe imodoka zakubitaniraga hano muri rusange hafi ya marembo ya military. Iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu 5 abandi bakomeretse bihagije. Ni mu gihe mbangukira gutabara yo muri military yahise yihuta kugira ngo itabare bano bavandimwe bataza kwaburira ubuzima. Ni mu gihe imodoka yagonze indi yari mu bwoko bwa Coaster, indi yari mu bwoko bwa Daihatsu. Ni mu gihe Daihatsu yagonze Coaster yari ipakiye umuzigo munini. Ni mu gihe Coaster ibirahure byamenaguritse, abantu bakomerekejwe n'ibirahure muri rusange. Yari incamake y'amakuru ngiye kubagezaho hano makuru nitworenzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banzi ku mazina ya Kidasamura Movie. Nyaboneka munyarwandakazi n'imbere bwo bwa mbere kigera kuno muyoboro wa Kidasamura Movie mubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye cyangwa ni ihuriro ry'ibyegeranyo ribagezaho amakuru meza kandi aya makuru abageraho agishyushye kandi akimeze neza. Ni mu gihe ino manuka yabaye ariko reka mbanze mbabwira akantu kamwe kugira ngo mbasobanurire ino manuka cyangwa mbabwire uburyo ki byagenze kugira ngo zino modoka zigongane. Ariko kora subscribe nicyo kintu nashaka kubabwira kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe kandi amakuru meza kandi yizewe. Ni mu gihe imodoka iri mu bwoko bwa Coaster yari irimo iva ahantu hitwa muri gare yerekera ahantu hitwa 19. Nimvuga 19 turahita tuza tuzamuke tugera hano ku Musambi nta muntu utahazi hano i Masaka. Iyi modoka rero yari igiye hariya yari ijyanye abantu mu bukwe muri rusange. Ni mu gihe Daihatsu yo yari irimo yivira mu bice bya 19 ndavuga nk'Ikabuga iza ica umuhanda wo hejuru niyaca umuhanda wo hasi ica umuhanda w'i Kanombe haruguru. Nibwo yazaga yerekera nayo ishaka kwigira mu nce za Kimironko mu nce zigiye zitandukanye zo mwakira Gisati. Ni mu gihe rero ino modoka yaje kubura balance. Mu kubura balance bihurirana ni Coaster yirukanka mu gihe no Daihatsu yabuze balance kayita igonga Coaster kayita yiroha munsi y'umuhanda. Ni mu gihe abantu bari barimo bakomerekejwe n'ibirahure abandi bakomereka bihagije. Iyi mpanuka nongera kubabwira ko yabereye imbere ya military nk'ahitwa ku Gasaraba. Ibi bintu cyangwa aya mahano yabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 Kamena. Ni mu gihe nongeye kubashishikariza kujya mwumva no makuru mukagira ikintu muyakuramo cyangwa kugira ngo mujye muyakuramo isomo muri rusange. Iyi mpanuka rero nta wapfuye na byatangajwe byinshi na bisubizo byo kwa muganga turabona nimba na wakomeretse na wapfuye muri rusange. Ni mu gihe abantu bose ariko imodoka zo zangiritse. Ni mu gihe zose zikurwa mu muhanda kugira ngo ibindi binyabiziga bikomeze bigende mu mahoro. Uramutse ugize ikibazo kwa hano makuru cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri ya nimero yacu ya Kidasamura Movie. Twagerageje kuvugisha abaturage bari hano kugira ngo baduhe ubuhamya yuko byagenze cyangwa uko impanuka zagenze. Ni mu gihe abaturage banze kuduha amakuru ngo reka hano imbere y'ikigo cya military nta muntu ujya utangaza ibintu bitari ngombwa. Nimba ari impanuka zabaye ariko nka Kidasamura Movie nk'umusesenguzi wahageze nge ndabona Coaster yari iri mu makosa kubera yuko no kuvuga ngo yirukangaga cyane nk'iyacitse feri. Ni ukuvuga ngo Daihatsu nayo yunzemo irakubita cyane birasekurana. No kuvuga ngo Coaster niyo iri mu ikosa. Ni mu gihe aba bantu bakomeretse bari buvurwe bagakira kubera ko byakorewe hafi y'ibitaro bya Kanombe. Ni mu gihe bahise bafatwa bakajyanwa mu bitaro kugira ngo bavurwe bakire kandi barebe n'icyateye ino manuka. Ni mu gihe Kidasamura Movie ari ihuriro ry'ibiganiro cyangwa ry'ibyegeranyo muri rusange. Kora subscribe rero kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye, ni ihuriro ry'amakuru mu buryo bw'icyongereza no mu buryo bw'igiswahili no mu buryo bw'ikinyarwanda. Kidasamura Movie yabazaniye indi system nshyashya igiye kuzajya ikorerwaho. Channel yacu cyangwa seni yacu igiye kuzajya ica ibiganiro mu buryo burambuwe mu giswahili mu cyongereza no mu gifaransa. Seni yacu igiye kujya icaho amakuru atandukanye kandi n'ibiganiro bitandukanye bitwubaka cyangwa ibiganiro bidukangurira kwiteza imbere muri rusange. Turaza kugaruka mu karere ka Rutsiro ubwo umugabo w'imyaka 35 yishe nyina umubyara amukubita ikibando mu mutwe ahita amwica. Ni amahano akomeye cyane yabereye mu karere ka Rutsibo. Ayo makuru naho turaza kuyagarukaho mu buryo burambuye. Turakomereza mu karere ka Rusizi
aho umugabo yishwe muri rusange azira zahabu cyangwa azira ibirombe, gucukura mu birombe. Ni ukuvuga ngo barwanya ari babiri bari gupfa zahabu. Ni ukuvuga ngo hano mu murenge wa Bweyeye ni ahantu bakunda kwimba utuzahabu dutonya, tuba ari dutonya cyane. Abagabo badupfuye rero, umwe yica undi. Iyi nkuru nayo turaza kuyigarukaho. Turaza kugaruka ku musore wari urimo wibira mu ruzi rwitwa Ruha rugabanya u Rwanda ndetse u Rwanda, ese ubundi ubwo ngubwo iyo mvuze Ruha ntabwo muhita mwumva ngo igabanya u Rwanda n'ikindi gihugu. U Rwanda n'u Burundi, igabanyamo u Rwanda n'u Burundi kabiri. Uyu musore yibize ageze mu mazi ikintu cyitwa ifi yitwa shaka, iramurya. Ni mu gihe rero turi buze kurambura amakuru tumenye uru ruzi rwajemo amafi yashaka gute, kandi uruzi ntago ifi yashaka yajyamo. Ni ukuvuga ngo turaze tubirebe uko byagenze. Kora subscribe kugira ngo turambure amakuru. Yari Kidasama.